Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka National People's Youth Front Nongston Block haka arp sautrik unailar arajar arpuar kalarkhe kalingkhu snam da kabali jingo ya Reverend S Wellington hanong pendeng ba ya Green Pasture hamauru siar kibede ki jakari kunswet hapo ka thain Nongston kaseng hapo ka jingalam jong General Secretary uba ALCM kalano sinyang shakini ki artli ki jakari kunswet da ka song pisa kum shibenta ban aimin CM yaki nongpet nongsumar yakini ki jakari kunswet hakani kasni la sakhilang do President joko NPYF uba Al Comfort Kharbani uba kentor bor mausor bat kiwe nakaliang jong ka NPYF kala wanra ru ya kasong jingerap sinobahan nak benta tani kaho ka bakun kini kasni ka ba ni lek kemen kum ka parti bat kum juru ni kuaban no jingerap nak benta tani kaho hidon hang ni haka Reverend S Wellington Children Home kabalong kawin na kini home kapag kami kaya kini kun jong kanika dong katany kaba sinot kala sing but ni don hang ni kanika sini rengkat wat kanika National People's Youth Front kawade kawin na kini atrap rekam jong ka seng NPP National People's Party kaba ni kan mau buram ni kanika sini kun ka foundation day jong kanika party pada juga por ka jingkan mau buram kejingkap mau ya ulong seng yang kami parti ba kani kedai kesini kejingkap nyuk san snem kasih kha ka jong akaba ya kani kesini la lekmen da ki nong kitkam di nong yalam jong parti hang tei ha senong ban ha man laki jaka distrik ni hang ni da kajing penbet jong MLA rengkat bat ka NPYF di layo ban jong ya kani ka bat kumjur misalnya banjung saya buat pat kahum kepada jong ka balapan ya ka distrik Minuseng kepada Green Pasture sampai apa misal di kajingwan juni hene kalong ba minwan pek lan kini ya kanika home ka balong ka wei naki benta ka bani nilai adon benta ban penbit penbiang ya ka ban harga juga por ni wanra ru ka kubur ka sultanat ba kani ka surok ka ban lej nang ni kaban po sa tayo siya po permanent site sa mga home kabalong 6 kilometer tam kaban nagaling yung paniyok manta naka-scheme ng kakaling ka development of town roads kabaday na ka-wall bank kaba yung sayo pan trade ng siyan but ngits kem ba kiniki kun juni kiniki basa hakani ka silang home kumalong manta gidang don hakijing why ngits kem ba kiniki kinatnay yung bala koy ka surok sa tayo malapundit kumbiang yung kisika sa misalnya ban shift no ya kispai nasi kan kamlong ka jaga ba kam biang ya ki bisa bat kunjung patila ban penmi sekiwi pat ki project kumbaka sibat katmu nak penta ka home hanu